ulalele umhajo okukhamba phambili enarheni. Konke okuhlogako ukusunduza ilanga lakho ukuthola la emthonjeni nekusheshe lomhajo. Izolo songe inyanga yeenthuthi njengombana besiyivala nje sikhamba sivakatshela amateksi bobaba emateksini nabomma emateksini siyathokoza ipatho ehle kangaka sisunduza ivangeli linye akutsho ukuthi ukuphepha endleleni buphele izolo njengoba besivala inyanga yeenthuthi nje liyathoma igidigidi pheze siselezi imveke ezibunane kuphela kulomnyaka igidigidi lalithoma nje asiphepheni endleleni sihloniphe amathwayo wendlela sihloniphe imithetho yendlela ngitsho wena osebenzisa isithuthu somphakathi wena othatha ubabeke wena osebenzisa yakho ikoloyi asiphepheni sonke sikwazi ukufika emakhaya siphephile sikwazi ukungena godu neminyakeni omutsha lo ka-2025 ngamna kangangani sithi naphela igidigideli bathi akunamuntu namunye ohlungakale endleleni zala eSouth Africa nakho sibopho sethu happy Friday South Africa happy 2024 siyamcedelela nje